ner malaka niam bia kamal ka Noor TV ke Noor waine atukon ka lera tijidinde bukon klinga tama lera ban link niam ler motori wi ka juba me lero den tama mugor no de nywa yekel na me breaking news mugoro de kon dia ling lera me quire nyal mishala rojen la di hanyura ka nyurso be nywa yekel gwada me na many breaking news right now no na me re Ethiopia no take a job chocolate guada me gorno banyaga yakel chitkamenen yerma guada me neme do badanan jena nyura kaje van jakula linkel be yakula nyak mandodien no Ethiopia Airline aircraft ki Renyal chala dojen chederum kene Renyal dung Uganda ka airport dung Juba International la Juba International Airport wa guada ma wa Renyal dung Uganda wa jene jena kabere nyal dung south dung Ethiopia wa gwada mo shuko derum chure nyal dung Ethiopia churo do shu bar nyal eno lo chalo nyal gwada are nyal Uganda wajente da dop ko jena kanyure nyal bunyam chure nyal buny churo do shu nyok mo gobro de lo chara gob nyal eno kena nyur eno ka chara do jena jom wa jegante wa right corner waja tin wile rode ka Juba airport lo chenyur tela gwanyure je no ye nyoga nyot madien gwad me ta dan ci jalga je kos ne me misha cheer chimnen yen monen ne mene jen Juba wa jela gwad me ni bawo ben okay adi nen gwa ne kamen yam gwad me ne la jen wila rode chimnen yen mene wa kan ne nyurun tama Renyal wa ngure tenial no kwa mandan le rode kwa kuje no what is happening but jom jega jen dana chalat la gwad me ni ala airport Juba International Airport tin kontin kutle tengwadamo 1 point the airport wa jene take nial medit ke take pew wa take a float medit and point Juba International Airport wa float didemo wa penare ni ala go look student yal chicken de nyur wa runway ndana ku renale la nyutin ka tarmac wa jenje thianga pew wa dana men ku charla de tin che tianga pure wa jaga nyurka bel complicated along kejen airport mo wa control tower wa katin jakano de landing there are safe landing ka Juba ban ngoda kan nyur jale janatama amer mi che nyur yo bana report dien bana jale na ling so na me le ro tama re weche ka Juba mu gorno de nywa yekel ka ta dan len ngaro dien ka ja bana nyo ka le rodien mu gorno de nywa kel ga ya lerban nyo kami lat kono gwasame en walle shanka jan dangro kapai di ron kina dangro widi jan dangro widi diech bana racha ka kwiler kana me lerame Angelina tente ka lermi chikan lat gwasame wa chikan lat no chikan udi shalga park call chikan dismiss ka kume aspele ayo antama wa ne tungwana long chigoro dien declare ken Dr. Yegmachar shibona me chika warga chikana gorko lat ken no chine shunkel ke urishal ka parkol ne parkol ngai kon ka gwazi dan me charo do cholo no jene interim chairman antama wajen cheken chaje joch lo chelangud alaram kel ka kume SPLA ayo ko do barana chalat ke je ko wajen che dwer che jalat no wuje Dr. Yegmachar we gwa Dr. Yegmachar kana mo chalat chi chuanga jen go dara jalat so right now chane ti chaga jako chaga lead ko biken parkol biken dismiss case PLIO party chajo mo chaja kwen lane ideality chunken kel ke Dr. Yegmachar ka Dr. Yegmachar ngudare ti jen chicken jo mo igana kwen no men chala da parkol a mistake so kuje mo chane parkol jine dismiss parkol bawa ka kuma wetin don wada pinkir ma yadit ke boko bondin koken but total charge dismiss ka kuma SPLIO ka ta dana chalat ke men jega chagu jeno chalat jo me le roda tama me de yandi ala ngach re kuma ka monrai ke kirma yadi kena Dr. Yegmachar ka tama rola dana to ka kam Dr. Yegmachar kena kirma yadi so la ran to defect boko bonum ke boko pad dien jo me de yana lingano Angelina ten cha roch chalat no chine parkol chine dismiss
men bona me ke le kan de kon shirwach chikan warga ikena gor ka shiga parkol chikan dismiss ko parkol cha gu jeno jaram kel danan cha nang kil me yadit ko ba mal be yar chukuma spela yo ke bondre wi ke juba men kan yen chikan wi ne parkol ne dismiss kon ga kon lo yal ka spela yo ke kujamo ne parkol ne kwich ko parkol jen che de faki che tiai ke kuj ma chine gor jo me sha kwen mu gor no de nywaga yekel mana di ande kon gi gwase me no bena mo woch ate ko rol mele roden temere wiche ka juba mu gor no de nywaga yekel rola mo tuoga kam kwari tin kontila kwari jani so shimenen yan mo gwadam warol ma jatinanta ka gor je no tega dole de dul no karol mo tuoga ka kwi kwar karam dande kwarka anyok bol mel wa gor je no daro kwarka ban jow me ban je link ko gwasen be ka jan gwasame mi jiram jedit gor je no jender subscribe le notification ba de je twan han biata ko mal ban je mudin bye bye